Muraho neza nshuti bavandimwe abakunzi ba Gakenke TV and Radio. Uyu ni umwanya mwiza tugize ngo tubagezeho amakuru yaranze Minembwe uko bukeye muri Minembwe. Ubu ni amasaha 5:34 tariki ya 28 ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2026. Uyu ni umunsi wa kane tugeze ngo tubageze inkuru, ariko tubanje kubaheza mwaramutse abandi mwiriwe bivana imigabane abantu bagiye babamo. Tunabaha ikaze mu makuru yacu y'uyu munsi. Mube hafi n'amaradiyo yanyu kugira ngo muze gukurikirana amakuru abyukiye muri Minembwe. Turakora ku yaranze ijoro ryaraye rikeye ndetse nuko Minembwe ibyutse. Rero futi bavandimwe, kuko twari tubabwiye ejo ku munsi wa na gatatu Minembwe ahitwa Irundu havukiye amakompora menshi y'amadrone zikomeza kurasa mu baturage ndetse no mu bice za Gakenke, ariko zihaye zizunguruka zisa n'izihahamura abantu mu buryo abantu bumva zisumye drone, umuntu akaza yisunga ikibira kugira ngo ahunge zireke kongera kumusanga mu nzu. Ariko rero uko bimeze mu mashusho muhaye mubona twabagaragarije, aya ni amazu yaraye arashwe na drone uyu munsi muri rino joro ryakeye ahitwa Irundu, inzu y'umugabo witwa Tito w'Abanyakarama. Iyi nzu yiwe mbese inzu ziwe zombi, y'igikone n'ibaraza, zaraye zirashwe na drone, kandi harimo abantu. Hari mu masaha abantu baba baryama, drone itangira kubarasa, inzu irakunduka irashira ko murabibona uko bimeze, ari ibaraza iyo nini niyo ntoya. Amadrone arazisenya zirashira, abantu basohoka bahunga. Imana irakomeza ibarindira muri ubwo buryo. Ariko kandi abaturage ba Minembwe barasaba leta ya Kongo na leta y'u Burundi kureka gukomeza kubakorera ibintu bibi ngibi bakomeje kubagirira, zo kubasenyera amazu babarasira abantu. N'ejo murabizi kuko yarashe Irundu umwana mutoya w'imyaka 5. Urumva nk'uwo mwana ntabwo azi bya gisirikare, ntabwo azi politiki, ariko karazira uko yaremwe. Bakaba bahaye basaba ngo leta ya Kinshasa nibakureho aya madrone yamaze guhamura abantu. Nko muri iki gitondo cy'uyu munsi zazutse zirasa ahitwa Irundu, kandi ahitwa Gakenke zarashe cyane. Bigezeho abantu bagiye mu mirima, nanone drone zitangira kubaca hejuru, kubera ko abantu bamaze guhahamuka, barako bazumva bakabaho kwiruka gusa. Ni ukuvuga ngo bagiye kuvaho mu bisambu aho bari bihisha amasaha agiye, kandi bari bakeneye ngo bagende hakiri kare kugira ngo baje gusarura imirima yabo. Ariko bakaba bageze ikibazo cyo kuguma kuraswa n'amadrone. Bakaba basaba binginga kugira ngo leta ya Kongo ihagarike iki kintu, kuko nabo ari kiremwa muntu n'abakongomani nkabo. Uko niko byifashe. Ayo niyo makuru twari tubashakiye muri kino gitondo. Ariko kandi mukomeze mube hafi n'amaradiyo yanyu, dukomeje kubashakira izindi nkuru. Mu mwanya muto turaza kubaheza andi makuru uko byifashe muri Minembwe ndetse no hirya ya Minembwe. Ni ukuvuga ko mu nkengero za Minembwe hose abantu bari bazutse neza, sauf izo drone zabyutse zirasa, nizo zarashe nijoro. Abaturage bakaba bagize ihahamuka ku bintu bimeze gutyo. Murakoze cyane. Yari umunyamakuru wanyu Ndaruhuye.